Akiaria ari thukuru-ini wa ciana iria cina mawathe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Karolini kaunti-inĩ ya Kilifi, mũtumia wa mũnini wa President Dorcas Rigathi ũrĩtie aciari arĩa marĩ na ciana cina mawathe kwaga kũmahitha no ĩndĩ kũmahe mweke wa kumĩra na kuonania taranda ciao, akiuga imwe cia ciana ici cina taranda mwanya mwanya na no imateithie kwĩrũgamĩrĩra kĩmũtũrĩre. Na kwa hivyo mkiona watoto wetu muwapende, muwasaidie, muwapeleke shule, wako na akili timamu na wanaweza kusoma, wako na hekima, na ukiwaangalia walipokuwa wakicheza dance hapa hata wanawashinda. Si ni kweli? Mnawashinda watu, ukiona wakikaa hapa hata hawezi cheza kama nyinyi. You are the best. Yeah, the best there is in the world. Dorcas Rigathi uria niwe patron wa timu ya Kenya Special Olympics ni acokeirie ngatho aciari aria marehete ciana ciao macindo-inĩ maya, akiuga ciana ici nĩ iheo kuma kũrĩ Ngai na koguo aciari aria maconokaga kũruta ciana ciao nĩ ũndũ wa mawathe mao mabatie gũthoma na aria magunĩkĩte kumana na mathako maya. Zile vipawa ambayo ametupatia, mtoto ni kipawa cha Mungu, na ningetaka leo ni wapongeze wazazi ambao wameleta watoto wao katika shule hii, na wale hawaoni haya kwa vipawa zile Mungu amewapatia. These are good people. Yes. Wonderful people. Mwena-inĩ wake kocha wa timu ĩno kuma kaunti ya Kilifi Nicholas Kai acokeire Pastor Dorcas ngatho nĩ ũnyitanĩri-inĩ wake harĩ gũteithĩrĩria timu ĩno, akiuga nĩ marehareria macindo-inĩ mangĩ marĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Italy mwaka wa 2025. Penda kueleza kuwa ulemavu si ugonjwa, ni hali ambayo tunaweza kuidhibiti iwapo wale wazazi wenye watoto walemavu watajitokeza kupeleka wale watoto mashuleni, kwa sababu mkiwaficha kule manyumbani ndio ule ulemavu utaonekana. Kwa hivyo tujitokeze, wale wazazi pia waweze kutambua wale walemavu kuwa wana haki kama wale watoto wengine, waweze kuwapa malezi kama wale watoto wengine. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Maina wa Kĩhara.